zjutraj vstanem, da ne zamudim v službo. Svojo drago poljubim in ji rečem, da ne smem. Moram paziti nase, da ne staknem gripe. V službi pa že zgodaj test naredim. Kolona je dolga, mene glava boli. Najraje bi se cepil, da se gužve znebim. S tem zaščitil bom šefa, sodelavca in sebe, da malo moje telo umirim. Ne zahajam k zdravniku, zato raje upošteval bom ukrepe. Temu sledi cel svet. Ti ne veš, kako hudo je, če zboliš za boleznijo. Korono, ki kliče se COVID. Raje po službi grem direktno domov, si roke umijem in en pir spijem. Da okužen nisem, jaz to vem, saj cepivo bo pomagalo združiti ves svet.